Hindi na mau ko po kaya tayo din. Hindi try yes lang ini. Hindi rin sa ko mau din sa dapat. Mau na ito. Ini lagi. Dia sudah lipsing. Sudah lipsing. Ngaturwa yala di banlong ka siya din ko chungki. Santali ki election ka constituency ka chunga. Kala yo ya ka kerku ka kerdo. Kala penjob dan burom yang nga santali ki election. Bat ngalalong kita kanong yalam ka ba sakri si siya ki nadu ka donut. Ngar kamlong ka basuk manjob election. Induktif Presiden jong ka BPP bat ngangias dang ya ka politik sa ujus nam. Ngala job santli gini nyele i job tang lai tuli. Dai bandan ka daw sa lendet mo. Pan ma bu slap pula pendik yang ini. Yang mentang asuong ipitang ko bay. Lada pidon ka jing syania ka MLA ka bala job santli election. Pensken yela ki jong gidong tisnat. Manibutla kan IT di sakri di bukit kemudian. Nang tu kali kihat. Yung kalihat bukan mo. Tungin ya tresitom. Ngimday ban penkenya kani kakam kentang bakaday kum kata kanosip. Kakalay no sip kamday ban ay kajat ban riyo kata kajing kersyan kaba artatin. Kalay no sip iyo sipor lakud. Manopat banriban sumaripi. Kakong ang perin kadon ya kata kajing kersan jong kasorkar. Kumbuong iba kansing so saus niam din don. Bat nga kata kajing ting ya kata ka BJP kampoy resolusiono. Argot ki nong yalang BJP hakane kajela ki lawan kang ya ki jing ki jaka mane jong ki yala de ru ki de ki kristan. Nai bandon show kum kata kajing syak penbit. Tola da pi ibit yang abanong ka MP jong pi. Ya teli kaway. Kajing syakri nakakti jong kalong kumit kan pair na kajing syakri gilong ba. Kilit kali ya konferensi jong nga. Kabasisya kata. Lungkum tamla ada penjob. Pedeng kasaw kasyang kajing keno kabasyirkay. Ani kajing start giberiwan keno. So kajing keno jong ki kanlong kajing kerku yang nga. Ublay nang ay buar yang nga bangan nang kraw susu. Bat nga yalam yu ki. Siya kaway pat kalinti. Minin nga dang don hakway kajing yaseg jong kirang ba. Balang. Aba kiong yang nga. Ngipay kmat siya pikum ka Judith. Ngasngap ya kata kajing seneng kajong ki. So bapin yo man. Ya kajing syakri jong kalong kumi. Kabanlong kabanlang ikikon kikti kiying kisem. Samla. Pidon kam ya ka sorkar baklan what ong ba kasyong shit kalaban IP kajing mentoy. Kelek mi siya kita kijaka ba job kita di ba pensyong shit ke kalong kumno kasan syar kadar kabit kabiyang na em. Let pensisya so ban tep ikibut ki bakodor ki jongpi. Wat ban leno ya kabut ki jongpi pide ki nong song snong jong kane ki jela. To ublay unkan pam ya pi shwa bapin press you to button. Button jong kakong amperin uday u button ubahakli tam number 1. Press back haka button ka ban ningkong. Ban kersyan ya kakong amperin. Kakami, kabanlum, kabanlang, kabantay, kaban pek, kaparya, kakren ben, kakren ko. Ngingilong kinong yalam, balajit na ublay. Day banda burom ya kata kajing jit ublay. Day ban keng tala, syukuren tang mamon. Telit lem sieng gi ngangam kwa. Do keno pikat bakeno, umlay. Kita gijing keno kijong pinga ban biak. Tinang penklan yang nga. Tinang penerben ya kini kasnedo kajong nga bangan long kumuhati. Ngan wan raro gijing mentoy kat uhati. La syure ban kren palat mentay kini gijak bro.
klem tip shu ya ka burom ka surom klem tip shu topi wat numlong tenta please habawan yalap ki wegi parti tolong ki bajajai ai kin yalap hiru ki don ko hok ban yalap ndai ban shu kan an nga i kumban shu dung shu penyap no ru imat biang bet ya takapon swaju kwa blame kur khu ya pi dongin ya ong lang ha ko ka su ha kakon ha kakon yang kan jam le yo kan jam selang subit ha kakon ha kakon sia jam mo ya pai